buti omukazi koolo mwene tiyakola yakati kankumba omwana wange buti kyava kuba munajo naabe omwana yakati mama nze anti wano nanaaza bunaazi ati akunaaza nga bunako ati kale bwe kiba nekyo kanje nkole ki kanti kandide nkunaaza bayingira mu kiiko yajja yamunaaza buti bwamala okumunaaza omwana yamala okunaaba omwana yamukoba omukazi yamukatya buti avaale nani tujje nkuvaaza engoye tutambule muuku omwana yakati va mu kiiko omukazi kyava amubuuza mama ati lwaki tova mu kiiko yamukoba ati mama nze tivaano mu kiiko kubanga nze anti buli wanaaza tukola tutini kale nga tutukoze tutiniiwe tivagano omukazi yategeera nti omulala oli abaera alina ebikyamu byabaera akozesanga ki naye omukozi gwetwogereko omubiri omukozi oyo kyamutuukaku nti olw'ensonga ndowooza ayinza okuba yalinga mu bwetaavu yayonda ensonga ki kati bana bwayonoona omwana ku myaka egyo kati nekyo kyetubwine nti abakozi mulimu abalungi mu abamunaki mmakaki ageetaagisa okuba n'omukozi nga iwe Senda amaka ageetaagisa okuba n'omukozi naga amaka katigeze omukyala mukozi kale wa mofisi alina okujja akole aye ali ku bebi oyo asaana okuba n'omukozi bebi myezi 3 oba kale katigeze emyaka 2 myaka ikagansi emyaka 2 kuikagansi n'emyaka 5 abaako omukozi singa abaliwo yenka ng'atole mukozi omukyala waawo omukozi n'omwana omukozi oyo ago amaka geetaaga okuba n'omukozi naye mpagaano yabaayo amaka nga abaana bakulu ekyetaagisa omukozi ng'omwana asembayo ali mu myaka katugeze myaka 10 kweyongera omukozi abawaayo awo buli kuleeta bwa buzibu waka kizibu ki ekiviira ku ife abasadde okwenda abakozi ndabirira yaba ali kulabirira mwaka ng'ate mukazi we takulabirira Senga nkukobeire oli kutuuka waka omukozi naali kubudaabuda naali kufukira kyayi naali kutwalira amaadi onaabi yakweta anko owulire olaali kweta luwero oyo naali kukweta luwero oyo naali kwalira obuliri naali kusiimuula ekisenge kino mwe musula iwe bw'olingiriranga bw'obona oli kulingiriranga ebyo bw'obona eno bwabikukunamira bw'obona biteege simona abakazi abandi obamu abaki oidi ng'omukazi asobola okanagala yaleeta omukozi aye nga amusinga buli kimu bali mwino ng'omukozi asinga omukazi buli kimu yakanagala yamuleeta akateega akole maka gafalu yaibeera yakolera irala amaka omusaadda bw'amala neyeyiriza omukozi yaba mukyamu betimijyana iwe oyinza okutoola ennyama ensavu ng'amasavu gali okubulungi gati waata ku katimba wagireka ambu egitwala wagireka kityo bwe kiri Senga nga tunatera okumaliriza oyogere ku nsonga iwe tukobere ku woyaganibwa n'ebyokola ku saidi y'abasenga oba nkukobera oba yenva mpayira kuyova mpagaano ntambula kunga omusogo tambula ng'omusogo omumbeedda nkobe Susan nzaalibwa nguli mulangira nkobe James ono naaba mwiddukulu wa Sinaani Waluube odda kwewuunya James ne Sinaani aye ebyo bibaawo era nkobe James ono yazaalibwa nguli omukyala baali bamweta Zowena Nabulumba Nabonso abo nabazaala baaba wange okuva ena bikoote
Tidio boy dio saidi yo tidio bamwidiye nabikote kaliro road nakala akalungi kovuga kumoje na mungalwe nakaka kwamu omunde danze navaye nabikote yo kanazo kwezi myaka 18 bavena bikote na ide bugembe nina yagana manange waba walala era balalawo ndiye bugembe awo nigensinzirira nakola emirimu gyange gino egy'obwasenga yesebo era ng'obwasenga buno mbukolera ku niku rediyo emu yesebo obumazeemu ebbanga ki emyaka mingi ng'oli mu bwasenga nga ndi mu bwasenga kuba nasooka okububaamu aye ng'abantu tibandigimu aye ng'abantegeera baniikanira mpolampola buti naatuuka ekiseera n'amamikwa ngamba kumpewo mba mu bigango eyo mbawa kusomesa abaana ti baana bonka niwe okoboti owamalayo okoboti owamalayo okali wakiri ole Faruku ali ku kamera okoboti akali ate kabiri oyo akaliini ndikubona nga ali kumegerera ati aye kankobere mukali ninze nkayego senga okwega kyokoba nti n'abantu abamaze mu bufumbo emyaka 10 n'omusobyo baba bakali nekyo iwe tobonanga ng'olwomwembi yakoba ati n'abamala ekinana mu bufumbo abeera bagenda nze nkobere nti abembi batubuulirira babitamu ki munemba era kyova bona bakanga tulemba olwobuzira mu makulu aye muna ole yayemba olwemba awo otoolamu aye abandi baidi kuwulira bwa budongo bwe bakina omusaabira ku kakadongo aye nga tawuliririza biki biri mu lwemba olwo senga nga era tunatera okumaliriza abantu abasobola okuyiddayo oli nga bamaze mu bufumbo emyaka 5 batera kuleeta nsonga ki n'abayiddayo oli nga bamaze mu bufumbo emyaka 3 baleeta nsonga ki mpagaano ensonga olwisi de basinga okuleeta omusaada yandeka baka yaje yabayiza abakazi nekyo era ndowooza kuva emyezi okubi 5 ningi emyaka 5 babakaliwo omukwano n'ekindi eisano ezirawo kale tidie olwo ali kukobera nze oba ninze ndiko ekikyamu oba ole naaliko ekikyamu senga awo tidi kuba nze ntera okubakuba nze nzira bulezi bwaki buno bwenaakuwa nti gyo nooteze ku lujjo oba omuzira aye obutereeza embeera ddaife edda emibiri oyo omutereeza kyokuba senga eriyo n'omuntu asobola okuyidda owuwo ng'aliko emulugunya kuyiba oba nga omusaada aliko emulugunya kuyiba nga kayina omukyamu wamukoba obukoba oti koloti ekyo kiriwo embeera yatereza oli mwansa ng'enzira nikyokobye nti oba kino nikino yamba okulaba tiyabuulira era yakoba n'okoba ati nze basenga baliyayo senga ezira kye yankoba maama yeena mudde ofooti ninze bwendi oli kuwulira kankukobere ku kano okubya oti tunaatera okumaliriza nina omwami mukwano gwange tibaze aye mukwano gwange aye yandeeta twasharinga kukwawo engeri y'amaka ngeriyo tugatambuzaamu yazaala abaana ab'obulenzi n'abangi ate bakulu yazaala n'ab'obuwala aye bo batono aye abalenzi bano bakuze kyokka ate tababonaku nga bali kwirabwira ino bakiki yakati aye tujja abaana bange abo bali mu mbeera ki naamuwa amagezi nti gula box eyo obuntu obwo ojo ogite kakabadde akaibwako kendi kubona abaana ogitaawo oti obiseewo enaku ibiri ojo olingemu obiseewo ibiri olingemu aye yajja okuwera ewiiki nga muzira waira werekalala nga kaziramu eda yakati andeta kambeeda yakati kambeeda kiwanyi balebalalukoba balebalalu obwoine ate nti ate tobakobera ng'oti ninze nakataawo era nibeeni oba basensinga muleti dadi waibeni yataawo oba ki wabula yamanga bwabumane nti abaana be bakola ki baidya bintu
mpagaano n'ekirala ne ku baana ab'obuwala koba nti abaana ab'obuwala bakuze iwe gula babweta bubisikuiti iwe taawo gulotaawo anti abandi baidde baba n'ensonyi okukobera abaana owulire iwe gula bwa bubisikuiti obwo bwebutegere bubisikuiti taawo oda kuja okulengezaayo nga waweire kabiri oteewo tuli kugemagananga mu maka so ng'omukwano we gwandibairewo nga bw'oyogeye oba bw'okobye omukyala asobola okumpairaku yakaati muna baba w'abaana mugala waife oba mutabani waife oyo aboneka akuze namukaa nti tukole tutya twaba n'engeri tusobola okukigayaamu ng'abazaire aye obuzibu obuliwo tuba mu gasungu gaife gasunguyira buli ssaawa abaana batuka okutwonoonekaku kubanga tuli kugemagana mpagaano yabaayo n'ekindi kyentaida kubuusa maiso yabaayo obuntu bwaife buno betukozesa oba ku nkwala n'ebitundu ebyo wabuwoobwo tugweta obumwero omuntu ayinza okutakama nawo kale obumwero bwona gula otaawo taawo bubaawo ada kuveera akoleko ate niye babitire eyo bisi baba niba naibwa abagayaku aye yazira gundi nakoba ati abangulirako akantu kale asobola okukoba abe tasobola maama angulirako akantu kale asobola kukoba so eri ebintu byetulina okukola nga ife abazaire ate era nga buli kimu tulina okikola